Dobro večer svima želim na webinaru Solar grupe. Da vas pozdravim, evo tačno je 19 časova, tako da treba biti precizan i početi na vreme. Sačekat ćemo još minut, dva dok se pojavi još neki broj učesnika. A što se mene tiče, ja sam za večeras pripremio jednu izuzetnu prezentaciju koja verujem da će biti jako dobra za sve. A to je prezentacija Solar grupe kao grupacije, kao tehnologije i kao koncepta platforme. Tako da imat ćemo priliku da vidimo jednu sasvim novu prezentaciju. Vi koji ste ovde i koji ste prisutni imat ćete priliku da vidite nešto što je izuzetno dobro i što će vam dati motiv da još bolje funkcionišete i još bolje radite što se tiče ovoga sistema posla i platforme. Pozdrav svima. Kao što vidim imamo gostiju iz Makedonije, znači ima i iz Hrvatske, ima Olga je tu iz Nemačke, znači i čekamo još da se priključe druge kolege. Moje predstavljanje je tako da, kao što znate, ja sam neko ko je u ovom poslu partner, koji investira i naravno u ovom projektu sam već neki vremenski period, ime je Sreten Doderović, inače već duže vremena u poslovima finansijskog savjetovanja u smislu osiguranja, investicijnih fondova i drugih delatnosti vezani za finansiranje i razvoj projekata, raznih projekata. Naravno radim u Subotici, ali živim i radim na širem prostoru i neko sam ko se bavi ovakvom vrstom posla, ko svaki dan razgovara sa ljudima i ko svaki dan ima priliku da priča sa ljudima o investiranju, o finansijskoj kulturi, to jest o načinu kako uštediti novac, kako investirati novac, kako sačuvati novac i kako taj novac uvećati i oploditi. Tako da smatram da sam dovoljno adekvatan za ovakvu vrstu webinara i da razgovaramo o tim stvarima. Ono što je bitno za jedan ovakav projekat jeste dobri partneri. A dobri partneri su također važni za bilo koji biznis. Također što se tiče samog biznisa, najvažnija stvar u biznisu ima 3 elementa, a to je pravo vreme, prava informacija i na pravom mjestu. Ja lično mislim da imamo jednu odličnu, fantastičnu informaciju na pravom mjestu i to u pravo vreme. Jer imati pri ruci ovakvu tehnologiju koja je izuzetna, koja štiti okolinu, koja štiti naše okruženje, koja razvija uštede u potrošnji energije, koja razvija uštede u čuvanju naše prirode, znači jeste velika mogućnost. I kao što znate, ove tehnologije koje dolaze sa prostora Rusije, ruska tehnologija, visoka tehnologija, i imamo priliku učestvovati u jednom projektu koji na duži vremenski period može dati izuzetne rezultate. Sva naša zabrinutost jeste naravno za sve ono što se dešava oko nas i na taj način se trudimo i da ovo shvatimo, a naravno i da prenesemo na druge ljude koji rade sa nama. Preću polako na prezentaciju, pošto vidim da ima jedan određeni broj učesnika. Ja verujem da pozdravljam naravno i sve one učesnike preko live streama, da li se radi o Facebooku, da li se radi o YouTubeu, znači pošto se pratimo i preko tih kanala, znači možemo da ispratimo kompletno sve. Evo samo jednu sekundu vremena. Kao što rekoh, prezentacija međunarodne finansijske tvrtke Solar Group. Znači platforme Solar Group koja u stvari predstavlja jednu platformu za investiranje novca i jednu finansijsku kompaniju koja taj novac plasira da bi se on... Bravo! Yes, bravo! Jupi! Pazi kola.
Znači, Solar Group je deo ovoga našega projekta koji mi radimo, a to je platforma za investiranje novca, tako da sa njima smo imali priliku da se upoznamo prilikom otvaranja nacionalnog predstavništva u Zagrebu i tada je bio gost osoba koja je voditelj uopšte kompletne partnerske mreže, a to je Pavel Šatski. Pavel Šatski je osoba koja je zadužena za širenje tržišta, za otvaranje novih nacionalnih predstavništava i za razvoj ovoga projekta na takav jedan način i naravno daje podršku svim onim nacionalnim predstavništvima koja rade, koje funkcionišu, koordinacija sa njim veoma dobra i jedan dobar način pristup, znači da se sama tržišta razvijaju. Šta je cilj ovakvog načina delovanja? To je investiranje, to jest ulaganje, sigurnost i poverenje u budućnost. Znači, Solar Group sama predstavlja jednu vrstu platforme kroz koju možemo investirati novac i kroz koju možemo naravno stvarati jednu količinu kapitala koja će sutra donositi neku adekvatnu dividendu. Ono što je bitno reći da Solar Group jeste zamišljen u jednom projektu, ali on treba da deluje i u mnogim drugim projektima. Znači, metodika njihovog rada jeste crowd investing, to jest investiranje putem velikog broja investitora ulagača koji investiraju male količine novca i od te male količine novca, bilo da se radi od $100 i više, pa do više desetina hiljada dolara, znači predstavlja jednu široku bazu za investicije. Znači, ljudi investiraju novac na taj način štedeći svoj novac, na taj način uvećavajući svoj novac kroz crowd investing. Crowd investing je nešto što bi se prevelo kao jedna vrsta javnog ili narodnog investiranja. Znači, dostupno je svima, svako može da bude investitor i na ovaj način je napravljena jedna široka baza sa mnogo ljudi koji mogu biti investitori. Inače, u velikim projektima, kada učestvujemo, sudjelujemo, naravno da nije moguće ukoliko nemate neku količinu kapitala, a ta količina kapitala sigurno $10.000 to ne predstavlja ili €10.000 nije velika količina za mnoge velike projekte koji su milionski ili više milionski u dolarima ili u eurima. Tako da crowd investing daje šansu malim ulagačima, investitorima da naprave jednu vrstu ulaganja, da osete što znači biti investitor i naravno steknu određeno iskustvo i plasiraju svoj novac. Kako inače raste tržište ovake vrste crowd investinga? Ono što je nama poznato, znači što se tiče ovake vrste rasta uopšte koje imamo podatke u Solar Grupi, jeste da od 2011. godine 1,5 milijardi dolara je bilo investirano kroz crowd investing. 2012. znači 2,7 milijardi dolara, 2017. recimo 34 milijarde dolara, 2025. je plan naravno da to bude 300 milijardi dolara i negde 2030. godine 2 biliona dolara. Znači bi trebalo biti investirano na ovaj način. Znači to je ono što je plan i ono što se predviđa u industriji crowd investinga. Koje su platforme za crowd investing? Postoji više platformi kao što je Kitskers, Starter, Solar Group, Indego, Peer Backers, Rothhood, znači ima više kompanija koje se bave na ovaj način prikupljanjem kapitala i na ovaj način plasiranjem kapitala kroz neke vrste investicija. Naravno, nama je poznat Solar Group kao platforma i on tako i hoće da se brandira, da postane jedna platforma za investiranje mnogih projekata koji su napredni, koji će ići veoma dobro, koji imaju izuzetne tehnologije. Ajmo da kažemo šta je Solar Group. To je međunarodna finansijska tvrtka nove generacije koja vodi svoje poslovanje na području crowd investing. To bi bila neka definicija. Znači, Solar Group je ambiciozna kompanija koja želi da napravi
znači da postane nešto što će biti za nove generacije. Ona koristi principe crowd investinga, a to je da imamo investitore ili ulagače i imamo izuzetno dobre projekte. I sama veza, spona dobrih projekata i dobrih ulagača je veoma bitna da bi se jedan tehnološki projekat ili jedan patent razvio. Znači, ujedinjuju se investitori i ulagači, partneri i izuzetno kvalitetni i dobri projekti. I to je tri tačke koje su veoma bitne za razvoj bilo kojeg poslovanja ili biznisa, projekta. Ono što možemo da vidimo i što možemo da ispratimo u Solar grupi jeste veliko interesovanje investitora ulagača i naravno veliko šarenilo, to jest investitori dolaze sa različitih područja, različitih zemalja, različitih kontinenta, što znači da Solar Group radi globalno, znači na nivou sveta u svim zemljama gde je to moguće i radi naravno na više kontinenta. Mogućnost investiranja isključivo u visoko profitabilne investitorske ili ulagačke projekte. Znači, to je osnovni cilj Solar grupacije i njenog ulaganja. Šta su ti visoko tehnološki projekti? Znači, oni moraju imati 6 karakteristika koje su navedene da bi se projekat dobro prihvatio, da bi se dobro razvio i da bi naravno davao izuzetno dobre rezultate. Znači, ono što je zamisao u Solar grupaciji jeste perspektivan smer razvoja. Znači, prvenstveno tu je zelena energija, znači sve što se tiče ovog trenda razvoja energija koja ne oštećuju životnu okolinu. Drugi korak ili drugi smer jesu umetna inteligencija ili veštačka inteligencija i razvoj u tom smeru. Treći smer jesu reciklaža materijala, kojih, kao što znate, ima jako puno, ali i potrošnja tih materijala je velika i sama reciklaža bi bila izuzetno korisna za ovaj svet, znači za industriju, kao i za očuvanje životne okoline. Četvrti smer jeste farmacija i razvoj u tom segmentu. Peti smer jeste desalinizacija vode, znači čuvanje i na neki način prerada vode koja je bitna za sva živa bića pa i ljude na našim prostorima. I šesti smer jesu svemirske istraživanja, to jest istraživanja kosmosa i prostora oko nas. Tako da su to neki pravci u kojima je predviđeno da se Solar grupacija razvija, znači sa svojim vrstama biznisa. Solar Group za investitore prvenstveno traži visoko profitabilne projekte, daje pravnu zaštitu uloženih investiranih sredstava, što je veoma bitno za sve nas. Znači, imamo zaštitu u smislu dobrih ugovora, dobro potpisanih ugovora i da je naš novac na sigurnom. Korisnička podrška, znači tehnička podrška koja postoji u okviru platforme i koja funkcioniše 24 sata, 7 dana nedeljno ili tjedno, znači je dostupna apsolutno svakome. Takođe, nivo ulaganja, level ili razina ulaganja je negde oko $50 minimalna za investiranje putem rata. Mogućnost ulaganja, takođe investiranja sa znači bilo odakle iz sveta, sa bilo koje tačke i mogućnost inovacija u celom svetu, znači faktički podrška se daje svim kompletnim projektima iz celog sveta koji naravno imaju dobru osnovu i imaju neku dobru budućnost. I sama ideja Solar grupacije jeste dati pristup profitabilnim ulaganjima
onima koji to ranije nisu imali mogućnost, znači do kojih to nije bilo dostupno, i dati jednu priliku za podršku naprednim tehnologijama. Možemo razgovarati o tome da je veoma bitno kad imate jedan patent da ga sigurno nećete moći razviti ukoliko nemate finansijsku podršku. Tu finansijsku podršku sigurno neće dati banke i neće dati neko ko će pozajmljivati novac, ali onda morate naći modul kako razviti taj projekat i kako ga osposobiti za izlazak na tržište. Prema tome, ideja Solar grupacije jeste da kroz ovaj modul napravi izuzetno dobre poslove i izuzetno dobre mogućnosti za ulagače da razvijaju svoj novac, da kapitalizuju svoj novac i da ga uvećavaju. Do sada 300.000 klijenata iz 197 država globalno, ovako gledano, celog sveta, je prisutno u ovakvoj vrsti projekata putem Solar Group. Takođe, Solar grupacija je za projekte važno njeno iskustvo, to je 10 godina iskustva i 10 godina nekog rada u timovima i faktički sposobnost organizovanja u smislu organizacije, u smislu platformi, u smislu finansiranja inovativnih projekata i kao i što rekao smo, znači putem crowd investinga, to jest nekog investiranja, javnog investiranja, znači projekata. Takođe, bitna stvar u Solar grupaciji jeste i elementi koje pruža Solar grupacija za projekte, ne samo za ulagače, nego i za projekte, a to je da je osmišljeno da Solar grupacija daje marketinšku podršku, znači radi sav marketing i širenje informacije o projektima, spremna IT rešenja u smislu platformi, u smislu svih IT aktivnosti koje se preduzimaju. Takođe i za projekte postoji pravna podrška, znači pravni sistem zaštite, organizacija prihvaćanja plaćanja, znači Solar Group je tu da prihvati akumulaciju novca koji dolazi od strane ulagača i investitora i da ga prosledi dalje u projekat, znači da kanališe taj novac. Edukacija, prikupljanje i rad profesionalnog tima sa iskustvom koji je veoma bitan takođe, znači jedna vrsta menadžmenta koja je veoma važna za ovakvu vrstu projektovanja i razvoja tih projekata i razvoja samog biznisa u okviru tog projekta i ono što je možda najvažnije od svega, a to je jedan portfolio ili berna baza investitora, ulagača, partnera. Znači, Solar Group je tu da prikupi veoma kvalitetnu grupu ulagača, partnera, investitora i da ta grupa ima mogućnost plasiranja svoga novca na jedan dobar, adekvatan način, a da sa time ima i profitabilan način plasiranja novca i da uspe da razvija i neke druge projekte. Zašto je to sada važno? Pa gledajte, nije jedini projekat ovo što mi radimo, a to su Duyuno Motors, već se očekuju i neki naredni projekti koji će se dešavati. Za te projekte je veoma bitno da imaju svoje principe i oni imaju principe na kojima odabiraju svoje projekte koje će se investirati, ulagati. To je prvo proverena tehnologija, drugo profitabilan poslovni model projekta, znači sam projekat bi trebao da ima i neke faze svoga razvoja i neki put kojim će ići do izlaska na tržište i do pokazivanja na tržištu. Treći moment jeste iskusan tim. Naravno, u projektu treba da učestvuju stručnjaci koji su veoma kvalitetni u toj oblasti i koji mogu da daju dobre rezultate. I četvrta tačka jeste ekološka prihvatljivost
i razmjere tog projekta. Znači, ono što je najvažnije da projekat bude prihvatljiv, da bude namenjen nekome narednom savremenom dobu gdje će biti zaštićena okolina po svim standardima koji se mogu primijeniti. Značaj projekata jeste veliki. Razvoj jednog projekta je kao posaditi seme jedne biljke, čekati da to isklija i da se razvija. Naravno, nijedna biljka ne može iz samog semena da da plod, nego mora da prođe neko vreme. Tako otprilike i projekti moraju da prođu neki svoj put, a sam projekat treba da bude dobar za svet i za kvalitet življenja i za promjene koje se dešavaju, znači da jednostavno isprati sve ono što i da donese neki kakav takav boljitak u svetu. Izgledi Solar grupe, ovo je nešto što je možda novina za jedan dobar deo vas, a to je način i gledanje na stvari, kako to gleda Solar Group platforma i njen tim. A to je da kao što vidite, Dujunov motori su samo jedan projekat koji je aktivan i koji se razvija već jedan duži vremenski period. Kao što znate sami, taj projekat bi trebalo da bude završen negde polovinom 2022. godine, kompletirano sve ono što je potrebno. Međutim, šta onda raditi? Da li onda stati ili čekati još neke vrste projekata? I tu je osmišljeno, znači i tu je projektovano da Solar grupacija će sigurno započeti u 2022. godini sa još nekim novim projektima. Kao što vidite, znači projekat broj 2 je namera da se počne u 2022. Projekat broj 3 je namera da se započne u 2023. Koje će to vrste projekata, kako, na koji način će se oni razvijati, iz koje tehnološke sfere će biti, to je već stvar koje donosi management Solar grupacije, to je tim Solar grupe i oni donose odluku o tome. Ali ono što je najvažnije za nas kao investitore jeste da ćemo imati mogućnost dalje ulaganja, investiranja novca i naravno uvećavanja tog novca i očekivati one rezultate koje svaki investitor očekuje od projekta. To je da može dobro da proda svoj udeo u projektu i da može eventualno da ima neku dobru dividendu. Naš prvenac projekat jesu Dujunov motori i to je trenutni projekat tvrtke Solar Group. Kao što znate, ne treba puno govoriti, govorili smo na nekim prethodnim i webinarima, a to je jedna paleta od 5 sertifikovanih motora koja je trenutno prisutna, koji su namenjeni industriji u smislu pokretanja transportnih sredstava, autoindustriji, motociklima i drugim transportnim sredstvima koja će raditi na elektropogon, znači menjati tehnologiju. Prednosti ove tehnologije jesu uštede električne energije do 40%, smanjenje troškova do 30% u smislu servisiranja, u smislu efektivnosti, u smislu pouzdanosti i naravno ono što je veoma bitno također povećana pouzdanost u smislu usluga do 2,5 puta, znači održavanje, servisiranje i sve to do 2,5 puta efektivnije kod ove vrste projekta. Šta se postiže sa Dujunov motorima? Znači ekološki problem jeste proizvodnje električne energije, a proizvodnje klasičnim načinom električne energije jeste nešto što stvara zagađenost okoline. Kao što znate, termoelektrane i ostali segmenti koji proizvode tu električnu energiju, mnogi od njih nisu korisni, već su veoma štetni za prirodu. Tako da je ekološki problem jedan od najštetnijih činilaca koji utiče na okolinu i on se mora izbeći. Upravo tu je predviđeno preko Solar grupacije, a ujedno i kompanije saradnje, partnerske saradnje Sovel Maša
i kompanije Solar Group da se napravi jedan projektno-inženjersko-tehnološki centar Sovel Maš, kao što smo rekli, u najužoj zoni Moskve, Zelengrad, blizu znači deo koji se zove Zelengrad i koji predstavlja jednu vrstu tehnopolisa u okruženju, gde će se napraviti i zaokružiti projekat tehnološkog centra koji će proizvoditi ovakvu vrstu motora, koji će takvu vrstu motora sertifikovati, testirati i na kraju plasirati na mnogo šire tržište. Naš osnovni projekat jeste upravo to da se isfinansira taj deo projekta, da se završe svih 20 faza koje jesu bitne za izgradnju ovog projekta i naravno postoji dinamika tačno sa predviđenim vremenima kada treba da dođe do završetka ovakve izgradnje i ovakvog projekta. Kada se to bude kompletiralo, sve ono što odradi tehnološki centar, inženjersko-tehnološki centar, bit će u suštini rezultat rada investitora i naravno da su i oni zaduženi, to jest imaju mogućnost da ostvare svoju dividendu ili svoj profit u odnosu na svoje investicije, a kao što sami znate, znači jedan ovako tehnološki centar i kompanija Sovel Maš je objavila da će 50% u nekom narednom periodu od dobiti profita deliti sa svojim ulagačima, investitorima. Kako se sam ulagač ili investitor obezbeđuje i kako on u suštini zna da jeste u projektu i kako zna da su njegova prava zaštićena. Znači, on je na neki način postaje suvlasnik preduzeća Sovel Maš, dobija svoje udele u kompaniji, naravno dobija sertifikat o broju udela koji on ima u kompaniji i ima ugovor, jednu vrstu ugovora, znači koji on može i naći na svojoj stranici osobnog ureda ili može da odštampa sebi, a to je na engleskom i ruskom jeziku. Znači taj sporazum ili ugovor je potpisan i automatski potpisan onoga momenta kada čovjek kupi prvu investiciju, to jest kad uplati novac za prvu investiciju, to jest prvi paket investicije. Kao što znate, što se tiče samih tehnoloških stvari, izgradnja inovacijskog tog tehnološkog centra ide i projekat je na neki način stigao do svoga cilja, to znači do realizacije. Znači on polako ide u realizaciju, taj građevinarski deo se radi i napreduje sam tehnološki centar. Znači u građevinarstvu ima svoj dinamički plan kada to treba da bude završeno. Počelo se naravno do izgradnje temelja i ovde su date neke informacije da su temelji postavljeni i da osnova tog ekotehnološkog parka Sovel Maš funkcioniše dalje i ona će se dalje razvijati. Sve ovo što radimo takođe je ispraćeno i marketinški, to jest mora biti ispraćeno, tako da je projekat proglašen, to jest dosta se pisalo u medijima o ovakvoj vrsti projekta i tu imamo dosta informacija u moskovskim medijima i svim ruskim medijima, kao što znate, može se pratiti Moskva 24 sata, Interfax i Rosija i ostali vedimosti i ostali dnevnici koji mogu da se isprati i možete naći natpise što se toga tiče. Šta partneri Solar grupe imaju, to jest mi kao investitori ili kao partneri Solar grupe, šta je tu? Da li se čujemo? Nadam se da se čujemo. Čujemo se, Sretane, čujemo. Čini mi se da, ne znam da li vidite prezentaciju, vidite, je li tako? Sad vidimo. A šta nije se vidjelo jedan vremenski period? Na gradilištu. Dobro, vratit ćemo. Ona kamion bila. Znači, verovatno je bilo tehničkih problema što se tiče možda interneta ili tako nešto.
Aha, Jer sad sam primijetio ok. aha. Samo Ok. sekunda jedna. Da. To. Kao što smo rekli, znači izgradnja inovacijskog centra je bila cilj, projektni cilj i krenulo se sa tom izgradnjom, a osnovna stvar jesu fundamenti, to jest temelji koji su postavljeni u toku zime, malo u otežanim okolnostima, ali napravljena je osnova za taj tehnološki centar. I sada tehnološki centar napreduje dalje svojim tokom. Naravno, to sve može da se prati kroz medije i može se ispratiti sa dosta naslova koji su objavljeni u medijima u Moskvi, a i samoj Rusiji kompletnoj. Tako je Interfax, Moskva, 24 sata, TAS, Rosija i naravno Vedimosti i sve ostali dnevnici su ispratili ovakvu vrstu gradnje, jer je ovo veoma bitan projekat za jedan od važnijih projekata u tom njihovom tehnološkom parku, to je zoni, samoj toj zoni oko Moskve koja u stvari predstavlja jedan tehnološki park, to jest najnovije projekte. Što se tiče nas, partneri, kao partneri Solar grupe, imamo interes da izgrađujemo jedan dobar i kvalitetan, uspešan biznis i poslovanje, da naravno ostvarujemo jednu zaradu ili profit i jednu vrstu dobiti i još ono što nas čini verovatno sretnim sve, a to je da smo deo jednog velikog tima koji razvija dobru tehnologiju, kvalitetne projekte i koji će imati sutra mogućnost da bude u još kvalitetnim projektima. Ono što ja lično mislim da je veoma bitno za sve nas, a što mene raduje, da ovaj partnerski program koji mi imamo je jedna od najkvalitetnijih vrsta marketinga i kako kažu, to je marketing za 21. vek ili za 21. stoljeće. Znači marketing koji u suštini vezuje interes, vezuje investitora, vezuje dobru tehnologiju i na ovaj način ćemo imati mogućnost da još više raširimo svoje sposobnosti i naravno investicione i ulagačke mogućnosti. Kako zarađuje partner na platformi Solar Group? Partner zarađuje od promocije projekta Solar Group i dobija nagradu za preporuku. Za svaku preporuku je nagrađen određenom količinom od te preporuke, procenta od te preporuke. Ta količina, ajde da kažemo, procenta ili procenat koji dobijamo jeste izražena u efektivu novcu i taj novac se može povući u okviru novčanih sredstava ili ponovo investirati, ulagati u neki projekat ili neki novi paket. Kao prvo potpiše se partnerski ugovor o osobnom računu, znači osobnom uredu, akauntu. Dalje preporučujete projekat putem linka, putem koji imate u osobnom uredu, znači imate link svoj koji možete poslati svome prijatelju, svojim drugaru, nekoj osobi koja je zainteresovana za investiranje, ulaganje u projekat, svojim poznanicima i posle toga dobijate nagradu za tu preporuku, za taj svoj rad, a to je ta nagrada u vidu projekta, u vidu procenta. O tim procentima i o tim stvarima malo više govorimo na drugoj vrsti webinara koji imate priliku da poslušate i tamo imate tačno opisano za sve one koji su prvi put, znači tačno opisano koliki je procenat u kojem statusu, pošto imamo 5 različitih statusa svakog partnera. Ono što je najvažnije za bilo šta što radimo u životu, a Kinezi to dobro kažu, da i 1000. korak počinje sa prvim, prema tome treba napraviti prvi korak. Svako od nas ima neki svoj motiv zašto je ušao u ovakvu vrstu projekta i naravno jednu vrstu znatiželje, istraživanja, šta će se dešavati u svemu tome. Ali da ovo nismo probali, sigurno da ne bismo stekli jedno ovako ogromno iskustvo, jednu ovakvu ogromnu mogućnost koja se pojavlja i koja postoji.
To važi za bilo koju vrstu posla, a naročito za ovakve vrste poslova u kojima mi do sada nismo imali iskustva. Projekat kaže, to je Solar Group, kaže da sa nama je jednostavno zarađivati. Prvo, slobodan raspored, a to znači grafik radnog vremena vam je slobodan. Radite s kim hoćete, kad hoćete, koliko hoćete i gde hoćete. To je ono što je veoma bitno. Druga stvar koja je važna, zarade bez ulaganja. Ukoliko pravite preporuku za ovakvu vrstu projekata i šaljete onih 100 poklon udjela koje imamo u osobnom uredu i koje u akauntu svom i možemo poslati svom prijatelju, znači možemo očekivati da dobijemo i dobre partnere. Ukoliko dobijemo dobre partnere, dobre investitore, onda od tih investitora imamo određeni procenat. Takođe, ono što je najvažno u današnjim uslovima poslovanja, mogućnost rada online. Znači možete raditi putem računara, možete putem pametnog telefona, znači komunikaciju pravite na onaj način koji vama odgovara, a koji odgovara i uslovima u kojima danas živimo. Materijali za rad, što se tiče samih prezentacija, što se tiče samih predstavljanja, što se tiče onoga što ćete razgovarati sa svojim potencijalnim partnerom, takođe imate sve dostupno kroz linkove, kroz vaš akaunt, osobni ured i kroz naravno svoga mentora u ostalom koji vas je uveo u ovaj posao i on takođe tu da vam pomogne oko posla. Besplatna obuka, apsolutno dostupna svakome u smislu ovake vrste webinara, u smislu druge vrste sastanaka i izgradnje timova, u smislu druge vrste obraćanja svih zvaničnih ljudi iz kompanije, iz firme i naravno odgovori na sva pitanja i na taj način promjena stava da se može predstaviti ovaka vrsta projekta. I šesti element jeste tehnička podrška koja je dostupna 24/7, znači 24 sata, 7 dana dnevno, cela jedna nedelja ili tjedan, znači su dostupni i mogu odgovarati na sva vaša pitanja i mogu naravno dati sve ono što je bitno da bi se dobro prezentovao program. Solar Group za partnere je mogućnost da imate neograničen prihod i da poboljšate naravno okruženje, svoj svet promocijom inovacijskih projekata. Znači imate mogućnost da pričate o dobrim stvarima i da pritom zarađujete, skraćeno rečeno. Tim partnera znači počinjemo od sebe, naučimo posao i naučimo kako da predstavimo projekat. Napravimo par partnera, svojih direktnih, naravno i onda treba i njih obučiti da i oni znaju da predstave ovakvu vrstu projekta i da znaju da prave preporuku i da znaju da zarađuju te preporuke. I treći korak jeste naučiti svoje partnere kako da nauče svoje partnere u drugoj dubini, znači kako da predstavljaju projekat, kako da naprave dobru reklamu za ovakvu vrstu projekta i napravili ste jednu mašinu perpetuum mobile, što bi se reklo, koja može da donosi izuzetan prihod i da veoma dobro zarađujete. Taj tim partnera znači čine uglavnom kvalitetni ljudi, čine oni ljudi koje vi odaberete, jer u suštini ovakve projekte uglavnom ulaze veoma kvalitetni ljudi koji imaju dobru viziju. Prema tome, birajte ljude sa kima radite, obučavajte ljude, nemojte žaliti vreme da uložite u tu obuku, jer ta obuka će vam doneti izuzetno kvalitetne i dobre rezultate. Kao nacionalna predstavništva Solar Group kompanije imate više zemalja, imate jako puno zemalja, osim ovih, kao što vidite, Francuska, Vijetnam, obala Slonovače, Nemačka, Bugarska, Indija, Mađarska, Indonezija, Hrvatska, Senegal, Benin, Togo, Nigerija, Kamerun su samo neke od tržišta nacionalnih predstavništava koja su otvorena, a kao što znate, znači na jednom tržištu se počinje raditi tako što se održi konferencija otvaranja tržišta nacionalnog predstavništva i takva konferencija ima dobre goste i počinje rad na jednom tržištu. Ovde su gospoda koja jesu nacionalni predstavnici za mnoge zemlje, Žil Weber,
Dimitar Dimitrov i ostali, znači Viktor Deak, kao što imamo i ovdje gospodina Olivera Đenića, koji je nacionalni predstavnik za tržište Hrvatske, a samim tim i za ovu regiju ovdje što se tiče Balkana. Naša poruka je da budete deo jedne zajednice, jedne velike solar grupacije, jedne velike platforme koja ima 115.000 partnera i 190 zemalja sveta sa razvijenim tehnologijama i da naravno zarađujete na tome na jedan izuzetno pametan način. Šta znači solar grupacija danas i kakva je struktura njegovog tima, kompanijskog tima? Znači, evo ovako to izgleda. Znači, glavni tim čine uprava, IT sektor, marketing i sadržaji, partnerska mreža i službe za korisnike. Znači, samu upravu čine finansijski deo, tok, administrativni deo ili tok i upravljanje projektima, znači management deo. IT sektor čine razvojni tim i tim za podršku, centar za podršku, znači razvojni tim i deo za podršku, onda marketing i sadržaje sektor čine izrada sadržaja, sadržajni studio Sovel Maš, naravno to su ljudi koji su zaduženi za svu korespondenciju sa medijima, sa onim što treba objavljivati o informacijama koje dajemo. Partnerska mreža je tim za sastanke, kao što vidite, također mreža koja čini neki lokalni sadržaj u smislu ljudi koji vode nacionalne predstavništva i nacionalni partneri. I peti sektor jeste služba korisnika, to znači kontakt centar, tehnološka podrška i tim za verifikaciju ili tim za potvrdu. Što se tiče samog menadžmenta solar grupacije danas, top menadžment čine Sergej Semjonov, generalni direktor, Pavel Filipov, voditelj odjela za oglašavanje i odnose s javnošću, Pavel Šacki, voditelj partnerske mreže, Anton Terešenko, izvršni direktor, Evgenij Lavrinov, voditelj službe za korisnike i Vitalij Averjanov, direktor IT-a. Kao što vidite, sve tim izuzetno mladih, kvalitetnih, uspešnih ljudi koji može sigurno da da veoma dobre rezultate za projekat u budućnosti. I to je ono što može da u nekom narednom periodu ostvari u narednih 10-20 godina izuzetno velike rezultate. Tako da tim management predstavlja stvarno jednu izuzetnu tim ekipu ljudi i to obećava velike rezultate. Šta su neke razmere u 2020. godini, znači jednu analizu da napravimo, znači negdje oko 280.000 ulagača sudionika koji su investitori i koji su na ovaj način uložili novac. 280.000 je neka vrsta partnera, ako dobro vidim, znači koji su tu. 33.000 investitora ulagača, 10.000 partnera. Partneri znači da imaju potpisan ugovor, onaj partnerski ugovor u akauntu osobnom uredu i 194 zemlje, znači su pokrivene kao tržište u svetu. Također, znači evo tu su grafici kroz neku retrospektivu solar grupacije od 2017. godine i tim elementima su predviđene zemlje. I vidite sami koliko je bio napredak od 2017. godine od 72 zemlje do 2020. 194 zemlje. Partnera, znači od 700 2017. godine do 10.000 2020. Investitora ulagača, znači od 2800 2017. do 33.000 2020. godine i uopšte sudionika učesnika u ovom projektu od 20.000 na 2017. godine do 280.000 2020. godine. Prema tome, svi elementi su nam poznati,
Tu su i pravne informacije. Naravno, veoma bitno da sve ono što se radi bude u okviru zakona, da postoje određene licence za provedbu i finansijske aktivnosti koje izdaju ovlaštena tela u jednoj državi. Cilj projekta se zna, završetak finansiranja projekta Dujinov motori, to jest kompanije Sovelmaš, i sve to je nešto što u nekom narednom periodu će se razvijati. Ali ono kao zaključak što bih rekao, ne treba zaboraviti da je Dujinov motori samo jedan od projekata koji će se raditi, da se predviđa njegovo zatvaranje tokom 2022. godine, da od 2022. godine ide sljedeći projekat, od 2023. godine, znači naredni projekat broj 3. I evo ekipe mladih ljudi koja vodi projekat i platformu Solar grupacije, koja postaje na neki način svetski poznata, koja podržava tehnologije u celom svetu. I to je ono što bih rekao o kompletnom ovom delu što se tiče predstavljanja kompanije Solar Group kao platforme, kao kompanije, kao tvrtke, tako da imamo jednu izuzetnu mogućnost poslovnu i imamo mogućnost da učestvujemo u projektu. Dozvolite mi samo minut vremena da pogledam šta su novosti koje imamo, pa ću malo ćemo i o novostima da proćaskamo. A kao što znate, znači nove informacije idemo svaki utorak i objavljujemo šta su ono najnovije informacije koje su se desile oko protekle nedelje, to jest protekle nedelje, i tu su vesti oko gospodina Dujinova i evo rezultata u projektu Dujinov motori. Znači, nakon iza vikenda u svibnju nastavljeni su radovi na mestu na kojem se gradi Sovelmaš. Betonski temelji se podižu i vrlo brzo započinje gradnja metalne konstrukcije. Građevinske aktivnosti odvijaju se u skladu sa rasporedom građevinskih radova. Prema Dmitriju Dujinovu, Sovelmaš je platio predujam za proizvodnju dijela opreme koja će se sastaviti nakon montaže kutije zgrade PKBT-a, znači centra. To je učinjeno u najpovoljnijem trenutku prije mogućeg povećanja cena. Dok zgrada bude dovršena, oprema će biti spremna. Znači vodi se računa i o efektivnosti, to jest i o finanskom delu. Također je date električni skuter Lojo K200 s motorom Dujinov tvrtke ASPP Vajhal, pošao je evropsku potvrdu, znači dobio je sertifikat i on ima mogućnost znači za uvoz na evropsko tržište. Motor koji se koristi u ovom skuteru jeste DA90S, prema tehnologiji namotaja kombiniranoj Slavjanka. Znači glavne karakteristike tog električnog skutera K200 Lojo jesu maksimalna brzina do 90 km/h, baterije 40 Ah, 72 volta, kontroler je znači 165 ampera, motor je DA90S, maksimalne snage 10 kW i težina je 85 kg.
Prema tome, ovo su neki podaci na koji su vezani i koji su interesantni za sve nas, jer kao što znamo, cilj ovog našeg projekta jeste razvoj proizvoda koji će koristiti ove motore. Znači, dobivanje europskog sertifikata važan je korak prema ulasku na europsko tržište, zahvaljujući radu tima Viktora Arestova i tehnologije Slavjanka postaje sve rašireniji u svetu, a potencijalni klijent Sovelmash upoznaje se sa tehnologijom i njezinim prednostima. Znači, svaki razvoj novog projekta, to jest novog proizvoda, jeste davanje nove mogućnosti. Takođe, ako imamo taj svoj akaunt ili osobni ured Solar Group, pojavio se novi vodič za investiranje o korištenju usluge Bets Chance. Dostupna je putem linka koji je ovde naveden i koji imate. I to je internet usluga praćenja menjačnice koja će vam pomoći da pronađete najisplativiju opciju zamene za gotovinu bilo koje valute. Na Bet Chance-u je registrirano više od 100 menjačnica i usluga se brzo dobija. Informacije o kursu, tečaju, iznose, provizijama i svemu onome što je bitno. Takođe, podsjetimo vas da na vašem osobnom računu postoje mnoge opcije za dopunu vašeg računa i da gotovo svaki od njih stvorena da imate instrukcije ili mogućnost uplate. Što se tiče odeljka pomoć, pododeljak ulaganje, na poveznici imate HTTPS, Rex Solar Group, mogućnost da se upoznate sa tim. Posljednji dan preostaje do kraja 15. faze i to je već bilo, kao što znate, nova etapa započinje od 20. maja ili 20. svibnja. Požurite se investiranjem i naravno sa kupovinom paketa do 19. do 23.59 po moskovskom vremenu, znači tad se zatvara faza broj 15 i počinje faza broj 16. Znači, o njima smo razgovarali ranije i tu imate poveznicu preko koje možete ispratiti sve ovo što se tiče samih faza. I na kraju tu su i kontakti nacionalnog predstavnika te besplatna registracija u projekat putem Skype-a, putem Telegrama, kao što znate, znači putem e-mail adrese koju imate, putem telefona, putem Facebook naloga i nacionalni predstavnik je gospodin Oliver Đenić za prostor Hrvatske. Ovde vam je QR kod koji možete da skinete telefonom i on će vas direktno odvesti na sve informacije koje imate u vezi svih grupa Solar grupacije, znači društvenih mreža i objedinjenih grupa. Tako da, eto, to su neke informacije koje imamo za sada. I to bi bilo to što sam ja imao nameru da vam kažem za večeras. Mislim da smo se dobro uklopili u ovo vreme. Uz pozdrav vama, znači evo samo ukoliko neko ima nešto da dodaje, samo izvolite, uključite se, možemo i malo prokomentarisati da vidimo da li ima nešto interesantno i kod vas. Sretane, dobra prezentacija. Super. Dobro, drago mi je, Tomaš. Na jedan drugačiji način je predstavljeno. Sad je to nešto novo, vidim da to je sad danas je to napravljeno. Pa trudit ćemo se da menjamo u suštini, da napravimo 3 prezentacije koje će se menjati i to je Oliver Đenić u dogovoru sa kompanijom napravio da u suštini vama bude interesantno. Jer nije ni dobro da bude sterilna prezentacija, da stalno bude ista. Da, to. Molim? Da, super je. Super. Ja sam zadovoljan, tako da. Pa eto, trudimo se da budemo stalno novi, da budemo aktivni, da budemo aktuelni, da budemo dobri, eto. Nadam se da uspevamo sve to. Super, jedva čekam sljedeći utorak, tako da se vidimo. Pa eto, ja obećavam opet da ćemo biti zajedno i obećavam da će biti nešto novo, to je sigurno. Ja mislim sljedeći put imamo partnerski program, tako da nije problem. Ako imamo 3 prezentacije
Imamo Mhm. 3 prezentacije, imamo jednog gosta, to je sasvim dovoljno za jedan mjesec da stalno se radi Da. izmena i da to bude interesantno. Tako. Razumijem to, da. Moj Super, pozdrav sretan, tebi, nadam se da si dobro, da je sve ide kako treba. sad sam dobar. Oporavak je Tako da. super. Super. Tako Bravo, da- bravo. Tako Dobro. da, to je to, Ok. super. Tomaš, Ajde, pozdrav. vidimo se. Ajde, Ako čao. ima još nešto, izvolite, slobodno. Sreten, odlično si napravio ovu čast prezentaciju, sve super, sve kako treba. Pozdrav Boštjan. Hvala šefe, hvala Pozdrav. šefe. hvala Ja šefe. samo pitam, Izvolite. Da. Jer ima li do iskustva sa ovim sad preko vize za rate? Ja ne znam, neka nova platforma je preko vize. Javim te se ja, Boštjan, posle, znači ja ću da to napravim i da ti javim se za sat vremena. Ok, dobro onda. Eto, dobili smo Olivere, informaciju. pozdrave, Olivere, pozdrav. Pozdrav, I tebi. Tomaš, pozdrav. Pozdrav svima. Ajde, čujemo se. Bitno da brzo rešimo neke situacije koje su nam bitne, važi? Ok, ajde, pozdrav svima. Ljudi, pozdrav svima vama, želim vam dobro zdravlje i čujemo se i vidimo se sljedeći Čujemo utorak. se. Ajde, čao. Sve najbolje, Pozdrav čao, svima, prijatno. laku noć. Laku noć.